Danas se navršava 19 godina od velikih demonstracija u Beogradu, kojima je 5. oktobra 2000. godine okončana vladavina Slobodana Miloševića, koje su izbile pošto je Milošević odbio da prizna rezultate izbora za predsjednika Savezne Republike Jugoslavije na izborima 24. septembra 2000. godine, kada je izgubio od kandidata DOS-a i lidera Demokratske stranke Srbije Vojislava Koštunice. Demonstranti su 5. oktobra na plato ispred tadašnje Savezne skupštine, a danas Doma Narodne skupštine, stigli iz čitave Srbije u kolonama automobila, autobusa i kamiona, dugačkim desetine kilometara, probijajući buldožerima policijske blokade na putevima. Već u prepodnevnim časovima policija je upotrebila suzavac kako bi sprečila demonstrante da uđu u skupštinu. Međutim, bezuspešno. Zgrada Savezne skupštine je demolirana i zapaljena, kao i zgrada Radio-televizije Srbije u Takovskoj ulici. U večernjim časovima 5. oktobra građanima se sa terase Skupštine Beograda obratio novi predsjednik Savezne Republike Jugoslavije Vojislav Koštunica, a narednog dana, 6. oktobra, Milošević je priznao izborni poraz i čestitao Koštunici. U demonstracijama poginula je Jasmina Jovanović iz Miloševca kod Velike Plane, koja je pala pod točkove kamiona. Momčilo Stakić iz Krupnja preminuo je od posledica srčanog udara. Povređeno je 65 ljudi. Ni ovaj protest 2000. godine nije mogao da prođe bez studentskog otpora. Istoimena organizacija Otpor formirana je te godine, pa su mladi u politici i demokratskim promenama koje su usledile zauzeli svoje mesto. U leto 2000. godine Otpor se Srbijom, najviše među studentima i srednjoškolcima, proširio poput virusa. Za većinu sve što se događalo bila je igra koju su voleli da nazivaju borbom ili revolucijom. Sa ove vremenske distance može se reći da je njihovo angažovanje možda bilo i presudno za ishod pobune koja se dogodila na današnji dan.